Tirpura hasani titi edisi Chongbari o je sekipano BJP no hapanga asumai. Abohai henei BJP ni kotor nadaran khugosang khnai manka. Khmulung masanan ke barsa khumnamai abuno poddobubar khaisa khmulung matmai khmulung masangnai. Abohai ne tawno o Chongbari jorabo krung thayo krung jagabo Kwplai nujagai dong. Bubuida BJP hapango asno ADC hapango abono tabung nasinglajak hasani guma lukro. Kulum karena kena khab markisan tai tahu busono. Sing shawimano sin Tirpura hastewa tabuk Chongbari ni jora abon bagai haste genanggenyo thengkrung haparo Kwplai nglajak. Tamon hingke jotno janija bodono Kwplai khanya saitogoi tonglayo. Awahai khlaino BJP Tirpura motha IPFT Congress Joron janija bodolno khatomnai tulayo. Jare kebo yogmayate kebo thangmayate awahai khlaye. Ngesing tabor dugui mankha Ruselni belekno abo kuno rasniti bodolni biya. Abo sini ADC area ni bagai belekno wana jangai. Tamunke sing nugui mankha golagati amsani kaisa ADC ni asuk thayo iba constituency o aro non-tribal iba non-Tirpura voter add mani 190 জন nainadi Chongbari jorao bahai khlaye ketal 190 putar sibisiniya wasapan budboriye edisiwo phiaba taklanya Chongbari khai borok vote disnai sum oro omono abutaro agi hingke borok vote di taklai tamoni bagai borok ketal khlai add khlaijanaka abkai sumu जों दिनै खबर मानखा सिनि बागनं 46 पुलिं सिनि पद्मिनी नगर ब्लिस कमिटी ओ सिनरन BLS जों जे पार्टी থেকে BLR माने बरक संनो फन खायहरका जों नुखावर आगि थानायाव प्राय अराउन्ड 600 मतो बुटार्स दं आबुबो पिउर टिप्रासा ताबुक ओ जे ओ खसरा अंख्र माने ताबुक नुखाव जागो प्राय अराउन्ड 190 जन नन ट्राइबल माने सिनि बुटार्स टिप्रासा बुटार्सया नन ट्राइबल बुटार्स ओ जागो प्राय अराउन्ड 120 आई 190 190 जन बुट हाबायगो ओ जागो हेके बन बागैनाय जों अरो बिएलओ कक सालागे ताबुक बिएलओ कक सालागे के बिएलओ सावो बखना दिउबे मालायनाय फर्म 7 आरो डिलेट खायने बागैनाय बो साका खाना जों दिउबे मालायनाय अबनो कारिबो सुनुगिमान उटेकेसा दाम सरा digini je aingobo 300 ni se gobang butar je puro borok klai thangnai 2021 bisiwo Chongbari o puro but boria bong butalis bo kubu koroi phiaba ta klai ni o ADC Chongbari khai bahai khlai ketal add ngai mankha ADC o serai ngai do wat sumano hima bawo song agin simi ADC area o non Tirpura ko huma to boroni bot mano phiaba obokham tia umor sakrang bai khlaijak borong se ketal add ngo bor agio kha borotong sing omon badoi phaising agini kokesa sumuju khlailen ang agi srai jorao waire wanya khnaka kubangma Tirpura leader ni khutei tamu hingke CPM ni jorao CPM ro vote Kwplai nani bagai
Fatar hakatorni iba Bangladesh kubangma borok tuoi log-loge butar snambui bot riwoi Kwplai ngai. Tabuni ojorao to fatar hasan tui fasa butar sama to impossible. Chin ADC area bagai especially ADC area wo tahu je Chongbari nana mani obo hukai je sekebano hapongas kunai BJP botol Kwplai na sacho goitango. Oro je puro CPI ni jorabo ungma hai abo haida tabo o ADC area nana nacho. Naji je agibo CPM jorabo abo busu kubi semia abo kok khana manisi je fatar hani Bangladesh borok burung kari bai trak bai tuoi botalis ketalkas namuri wo bodui CPIM biskolok maramboi haponga asogoi tongo je a logic iba abo hai klaino tabu edisio bo awai klaina nya ne wan sugoi mano amukai je non-ADC ni borok se edisio tabu disnai lai thangnai 2021 bisoka obbotar kesekrei tabuk taboni bagi borno add klaina ngi mano BJP hapango desma asungnai tamni kai kaisa sito aro BJP tongnai IPF tongnai Tiprama tongnai Congress tongnai CPIM tongnai tai kwbangma party tongo chikon boro tongnai kaisa example kaisa sito 100 jona voter aro Tiprama thone sabotar kubang phiaba BJP ni tongnai kisaro IPF ti tongnai tei Congress ni tongnai CPIM ni tongnai jodi abahai tongkai 100% no jodi Tiprama tha vote kubang man phano aro tabuk kaisa BJP botoli bukhaktui ketal khai voter add khai rekha borokno aro go vote ran bagai ke je add narok borko obviously je hapungas no borok vote dinai abahai klai jagi 100 tomo jago tau taikha dai khetai 20% 10% ai dai khankai abotar bebak hapunga story thani phainai iba BJP nor phainai ke abahai klai aro sit kepli thanai Tiprama thani nadi abahai klai tabu ojora Chongbari Wngya Swkang abahai ngitong amoto nungmani siko tei kwbangma jaga nugya tongko yang simnao bo aro kwbangma non-ADC ni borok tongo baksa ADC baksa non-ADC aro bo khagjak baksa non-ADC tongo baksa ADC mane non Tipra sapano abahai ayengo bo abahai kwrung jaga bo tongo nonko ari non-ADC bai tabu general bai ADC ari haka ari ni borok tabu ADC bo disnai boni kagos thegi nai haka pro general phiaba borta ADC bo dinai ketal khai add khlai do abo hai no tabu ojora ngai tabu abono sawo Tiprama thani khoroksa leader kasam MLA Raishor Deparma tabuni ojora wo hos ingkhai BJP rok jeskepano ADC o asnani bag satuk tongo kwbangma illegal lama tei khajini tahuktai bukhukchong special life as important issue tine kok sanabagi ma phagya narok jotoron saimano tini claim and objection sini ongoing the electoral rule exercise dabi apotti nibagine tini last date narok saimangka sini ADC election nibagine on 13 of this month final electoral rule final voter list publish nai narok joton saimano je state government খুব চালাকি খুব বড় রেগিং খাইনানি বাগিনাই কাহাম কে ওয়ানসগি ওয়েল প্ল্যান ওয়েল ডিজাইন খাইনে বড় ইলেকশন ন খাইনেন বাগি বড় সাইটোকা বড় সুপ্রিম কোর্ট কাইসা এফিডেভিট রকা যে 1 অক্টোবর 2025 আবনে বেস খাইনাই সিং ইলেকশন ন সিনি ও ভোটার বাইন ইলেকশন খাইনাই বুসকাংনি জেনারেল ইলেকশন টু ADC Tongkha munukjaka bibhinno polling station especially bordering area ADC tai non ADC area ni bisingo abahake electoral rule non ADC ni borokno
Non-Adc ni borok no sini electoral rule polling station no bumung daka belai keno samung sitra belai keno illegally democracy no murder khainin bo amo ekta kushol Indian ni je fair and peace and fair khainin ya jagao boroni intention krui aboni bagino norok saimang khana বিভিন্ন ব্লগ স্পেশালি করমছড়া সামনু এমনকি আমতলি গোলাকা রিচুয়ারিরাম রগ নন এডিসি বুটানো এনরোল খাইয়া এট দ্য সেম টাইম সিং যারা পলিটিক্যাল প্লেয়ার ইন রেসপেক্টিভ নিনি পলিটিক্যাল স্পেকট্রাম স্পেশালি সিংসিরি ত্রিপুরামঠান বরকতে সজাগ মাংনাই সিং বারবার সাউজে এভরি ক্যালেন্ডার ইয়ার ইলেক্টর রুল পাবলিশিং অ্যাসেম্বলি নি 5 তারিখ জানুয়ারি যদিও আবার বেস অন ফার্স্ট জানুয়ারি 1 তারিখ জানুয়ারি পয়লা জানুয়ারি ফার্স্ট ডে অফ জানুয়ারি দিন হাইপেন 5 তারিখ নর্মালি পাবলিশ খাই দङ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নি গাইডেন্স ইন এভরি স্টেট অফ বিনি ইলেকশন বিভাগ রক আবনো পাবলিশ খাই ইন এভরি স্টেট সিনিয়র অব তাকলাই তামো ইলেকশন অ এডিসি নাই সেগ্রিগেট খাইনাই Assembly election is a Bhutan. Prototype assembly segment ni abono naharinai ADC ni constituency o tarang jagtai. Getamun khadabu kauma jagawo aptikhe illegal vote are from non-ADC area kono jaga pasok abo busuk kubui saimaya jodi abo kubui hangkai ti pramotha je asui taboni abo maya karnai je hapunga soboni kamnike BJP Bihar ni haiklaino o edisio bo keplaina sakti tong noro Wngsinai truk kaham khlaye noro sabon botinai abnong thanise BJP phanudi ki prabhatha party jeni ni sajam bot bononti friends tini bagasmo tadamna hambai